kora mani winjruok magibiro timo gi duond bura UDA en ni thuolo ma jalup jatend piny Kenya yiero mabiro bedo ma jakanye duond bura no kendo mawuok kadwadh nam chumbi. Gilaro ni giseikore masiro jatend migao mar mwandu manie lo Hassan Joho e thuolo no kaka machielo bende giramo ni pod gibiro bedo jokanye duond bura mar ODM maonge ringo kata matin. George Aoko Mioler. Jotelo mopogore e kaunti ma Mombasa ne joyuore nyasi mar Eid Baraza mane obagi e liare mar log tich mar tend kaunti no. Kai, twak mapek ne en winjruok madhi bedo e kind duond buch ODM kod mano mar UDA, kuma ne giramo ni thuolo mar jalup jatend piny Kenya nyaka chiwne jakanyo ei ODM kendo mawuok kadhodh nam chumbi. Our demand, irreducible demand, is the position of Deputy President of this country has to come from ODM. What we are negotiating about is the presidency. Hapo tuko hapo na President William Samoei Ruto. Kwengine huku. Tutafinyana. We are not asking for favors. It is the numbers that you will bring on the table that will determine who becomes the next Deputy President of the Republic of Kenya. Negiramo ni Joho emani kod lony mararie ya mar kaw thuolo makamano kabende gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi owinji ywakgi kod wani giwuoth kanyakla. Na hata katika ODM twajua katika ODM wale ambao wako pale, Dr. Oburu party leader, Wanga chair na wale wengine wote, hakuna ambaye anamshinda Hassan Ali Joho katika tajiriba ya uongozi. Hakuna. At this time we need to work together as cross people ili watu wetu wapate nafasi ndani ya hii serikali. Hata sisi tuingie katika kile kiti cha Deputy President, na sisi pia twende tukatese. Lazima na sisi kura zetu zinahesabika, lazima na sisi tumwambie rais sisi tunakusupport, lakini na wewe lazima mara hii uweze kutukumbuka sisi. Na safari ya kesho upangwa leo. Na mimi nasema hapa, narudia, niko kweli na nia ya siku moja kuwa rais wa taifa la Kenya na Mungu ataniwezesha. Neko machielo giwuok tung' mosuoge moko kuom jotelo manie duond buch UDA Mombasa mane wuok oko yanga kakoni thuolo no pod oheo Joho kendo gin gisiro Kithure Kindiki mondo mi odhi nyime kod komno. Wakati watu wa Kenya washakubali, wa Kenya wenyewe wamekubali, sisi wenyewe wa pwani ndio tutasema bana sisi hatuwezi chocheo bana, hatukiwezi kabisa. La haula wala quwwata illa billah. Sisi wa pwani lazima tuanze kuinuana. Hata kama wewe wataka tuambie mimi nataka Maslongo watoka hapa pwani, sisi tukupe support. Ikiwa uwezi wewe, sisi twaweza. Ali Hassan Joho anaweza, na safari hino nipe nikupe, mutupe tutawapa. Mtu huwezi kusema kuwa mpwani hayuko tayari kuwa rais. Sema wewe hauko tayari, lakini Hassan Ali Joho yuko tayari kupeperusha bendera aweze kuwa rais wa taifa hili. So wale ambaye wanapiga kelele, please ignore them. Wale ambao wanabweka, ignore them. They stand for nothing, they believe in nothing, they know nothing but selfish gains. Magi na giwacho kabende gikwedo rumbi ni jotelo kadhodh nam chumbi chano wuok e duond buch ODM kendo chugo duond bura machielo magidwa dhach godo e yiero mabiro. Ichi chama mulokijenga miaka 20 mtakiwacha kweli? Na mimi nataka niwaambie sisi we have our space in there. Nafasi yetu iko hapo katika hiyo chama. Nafasi yetu nini? Iko. Siku ikija kwamba tumeamua tunataka tuwe sasa the party leaders, we shall do that. And nobody can stop us. The day we want to become party leaders of ODM at the right time, we will do that. But for now, let us come together and support truly the leadership of the party. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.